Number 3, spell the word pencil. Claire, stand up. Pencil? Ako gay pinakauna. Atong ming-agi nalit ko. Karon nabawi kay sayo kayo ko. Uy, kasaya ni mo, Kirara. Good morning, ma'am. Good morning, Food, Kirara. Maayo kay sayo ka. Good morning, ma'am. Uy, nanasay ka, Kirara? Good morning, Food, Claire. Lingkod na, Claire. Kasayo ni Kirara. Ako may pinakauna dire. Una paganik ko ni ma'am. Maayo day Kirara kaya nasayo ka. Claire, Kirara, panglimpyo sa mo sa atong room. Yes, ma'am. Dali ko kay hapit na kumalit ba, hapit na alas 7. Uy, hala. Yan na si Claire ug si Kirara. Ipalimpyo sila ni ma'am. Ano na day kong sulod. Tama na mga bata, kay magsugod na ta sa atong klase. Pabuto na to kadali ang inyong mga classmate. Yes, ma'am. Umana day silag panglimpyo. Musulod na day ko. Good morning, ma'am. Good morning, Kirara. Good morning, Claire. Good morning, Maria. Magsugod na ta sa atong klase karon. Ang atong subject is English. Yes, English. Nalipay pa si Kirara kay maumang na yung paborito. Gani. 50 points ni mga bata, oral recitation ni ha. Yes, 50 points. Ano ka na, Claire? Dili. Sa mga si ma'am. Uy, karong niagi. Pambansa. Karong English na po. Kabalo. Di ta kabalo. Spell the word table. Ako, ma'am. Maria Claire, unsa na iyong gibuhat diha? Ma'am, nangita ko sa kong ballpen, ma'am. Ma'am, nahulog akong ballpen, ma'am. Pasumangil mo ha. Kamu akong tawagon, be. Tinawag, Claire. Nagmulog ang ballpen good. Kanano'y tawagon. Good morning, ma'am. Pasensya kay ma'am, na-late ko kay nagtugway pa magkong tulo ka kabaw ug 5 ka kanding ug 4 ka baka. Hala, silong pawiks, oh. Karon pa gani ni eskwela, nalit pa jud. Ma'am, kanay pa ang sira, ma'am, kay late. Gani, ma'am, may pa, ma'am. Baka akong gulo. Gani, no? Sulod na dudong pawiks. Daghan na din yung mga kayupa, no? Gamay raman, ma'am, o ganing malate ko. Ma'am, pansira na si Dudong Pawiks, ma'am. Dugay kayo maabot, ma'am. Gani, ma'am, sinot pusod kayo. Dudong pawik, stand up. Dudong pawik, spell the word table. Table, ma'am. T-A-B-L-E. Table. Very good, Dudong pawik, sit down. Yay! Palakpakan! Hello, ang absinot mo na ko, sir, ma'am. Guni. Number 2, spell the word apple. Ako, ma'am. Kinara, ano sa spelling apple? Bahala ko diha. Ay, ni Kinara Maria. Kamong duha, diligid mo magpataas ba? Maria, stand up. Spell the word apple, Maria. Apple. Apple. Ma'am, A-P-O-L, apple. A-P-O-L, apple. Mali. Mali, Maria. Ako, ma'am. Kirara, stand up. Yes, wala ko gitawag ni ma'am. A-P-P-L-E. Apple. Very good, Kirara.